اکنون وقتی آن رسیده است که کشاد و روشن به مردم بیان کنیم که تاجیک کی بود و تاجیک کی هست. این نوار بحر همان انسان هایی هست که از تاجیک بودن خود شرم میکردن، خود را تاجیک نمی گفتن. من باوری دارم بعد دیدن این نوار آنها شرم میکنند که خود را تاجیک نمی گفتن. اکنون آنها شرم میکنند. این ملتچگی نیست، این تنها برای همان انسان هایی بودند که خود را تاجیک نمی حسابیدند، از تاجیک بودن شرم میکردند. اکنون میبینیم که تاجیک کی هست و تاجیک کی بود. تا آخر تماشا کنیم. دوستان، موضوع را شروع میکنیم. پیش از شروع کردن موضوع حتما در شبکه ما ابونه شوین، لایک مونین، کامنتاریا نویسین و حتما ویدیو را پهن نمایید تا اینکه تمام مردم تاجیک این نوار را ببیند و بفهمد که تاجیک کی هست. حتما تا آخر تماشا کنید تا ما خود بشناسیم. او قومی که خودش نشناخت، او قومی که خودش نتانست بشناسه، او به هیچ جایی نمیرسه و از او هیچ کسی هم توقع نداره. از این خاطر است که اقبال اولین بخش کتابش به اسرار خودی آغاز کرد. خودی یعنی تاجیک باید به خود بیاید، تاجیک باید خود بفهمد که تاجیک کیست. تاجیک از نسل سلمان فارس است، تاجیک از نسل امام اعظم است، تاجیک از نسل امام بخاری است، تاجیک از نسل ابو مسلم خراسانی است، تاجیک از نسل ابو علی سینای بلخی است. تاجیک از او جمله مردمی است که در جهان بشریت قومی است که با علم و دانش و با فرهنگ است. این ارزش تاجیک باید به تاجیکی ها بشناسند. یک چیزی که من تا به حال در کتاب ندیدم، از دهن یک عالم بسیار بزرگواری را شنیدم، ایست تاجیک چرا تاجیک میگه؟ تاجیک چرا تاجیک گفته میشود؟ به خاطر از این میگه که خطی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از عربستان در خراسان روان میکنه. در او زمان کسی که پادشاه خراسان است از نسل تاجیک، همون خطی که حضرت رسول اکرم روان میکنه او را که از تاج جور میکنه و بر سر خود میمانه. این نشان تاجیک است، این افتخار تاجیک است. هزارها محدث، هزارها مفسر، هزارها فقیه، هزارها مورخ این تاجیک دارد. باید به تاجیک بشناسانیم که تاجیک کی بوده و چگونه بوده. تاجیک تا قومی بی سر و پا و گمنام نبوده. تاجیک امروز هیچ قومی، هیچ ملتی نمیتواند به همراه تاجیک سیالی بکنه. حتی عرب که قرآن به لسان عربی نازل شده، مردم عرب هم نمیتواند و میره به افتخار حتی به چیلنج میگه. هر کسی در مقابل من میآید، من حاضر هستم دفاع بکنم از هویت تاجیک، که تاجیک چگونه قوم بود و چه رقم مردم بود. اگر عباسی ها به قدرت رسیده برکت یک تاجیک بوده. باید ابو مسلم خراسانی را هیچ فرد تاجیک فراموش نکنه. اگر امروز از آثار حضرت رسول اکرم صحبت میشه، او را یک تاجیک کرده. امام بخاری تاجیک است، بر دزبه نام جدش است و نام زاری و کشکار. اگر امروز فقه حضرت رسول اکرم، سیرت حضرت رسول اکرم در جهان پخش شده، او را یک تاجیک کرده. خب دوستان عزیز، و با فکرم که بسنده است برای هر یکی ما و شما. ببینید یک شیردیل در بین افغانستان میگوید که تاجیکی هست. تاجیک را بیان کرده ایستاده است که تاجیک کی است، تاجیک کی بود. امروز ما و شما از تاجیک بودن خود شرم میکنیم. وای بر ما. شما دیدید که تاجیک کی بوده است. حالا این 10% را گفت. اگر 100% تاجیک را به شما معرفی کنیم که تاجیک کی است،
ҳар оина, ҳар давлат ҳам ки бошӣ, мегӯӣ ки ман тоҷик ҳастам. даст бардошта мегӯӣ ман тоҷик ҳастам. ҳатман дӯстонам, ҳар ҷое ки шуморо мепурсанд, шумо бигӯед ман тоҷик ҳастам. имрӯз ки тоҷик каме муҳоҷир шудааст, аз ҳамин сабаб шарм мекунед. осиёб ҳам бо навбат аст дӯстонам. осиёб бо навбат аст. дунё чархи фалак аст. тоб хӯрда боз мебиёяд, боз тоҷик мебарояд. мо бояд ҳаракат кунем ки ин гузаштагони мо буданд. мо ҳаракат кунем боз номи мо бишинад. шарм накунед. биомӯзед ҳар чизе ки ҳунаре ки доред, ҳунари худро нишон диҳед, то ин ки дунё бидонад ки тоҷик то ҳол тоҷик аст, то ҳол ба пеш рафта истодааст. тоҷик ин чандин сол мешавад ки дар муҳоҷират кор мекунад, муҳоҷир шудааст. бисёриҳо аз ҳамин шарм мекунанд ки ман тоҷикам гӯям, ин муҳоҷир аст, ин ғулом аст, дигару дигар. на дӯстонам, дунё чархи фалак аст. то хӯрда боз мебиёяд ҳамон рӯзҳои хушҳолӣ. шукрона кунед. ҳамаш дасти аллоҳ даст. ҳар чизе ки хоҳад ҳамон мешавад. аз ҳамин сабаб дӯстонам, ҳеҷ гоҳ шарм накунед. бо сари баланд бардошта бигӯ ки ман тоҷик ҳастам. алҳамдулиллоҳ дар ин замони асри 21 бисёр олимҳое ки дар тоҷикистон нест. бисёр олимҳо дорем. алҳамдулиллоҳ подшоҳ ҳамон ҳам беҳтарин подшоҳ. эшони нуриддинҷон, ҳоҷи мирзо, муҳаммадулло, мавлави маҳмудҷон, домулло ҳикматуллоҳ ва бисёре ҳаст ки агар онҳоро номбар кунем, кам аст оли бар забон бурданаш. хеле зиёд астанд. мо онҳоро намешиносем, аммо дунё мешиносанд онҳоро. мо ва шумо ки нашиносем, дунё онҳоро мешиносад. ва тоҷик бо илм ҳаст, бо савод ҳаст, бо ақл ҳаст. кам аст ки беақл. беақл инсони тоҷик кам аст. беақл ҳамоне инсонҳое аст ки ақлро кор нафармодаву дар ҳол дашно метиҳад. як кас як гап гуфт, ин тӯҳмат кард, даро бовар мекунад. ин аз рӯи чӣ мешавад? аз рӯи камақлӣ мо ва шумо мешавад ки ҳар кас чизе ки гуфт дар ҳол бовараш мекунад. ин ҳам бо дӯстони азизам, навори имрӯзаи мо. ҳатман наворо паҳн кунем, то ин ки дӯстони мо бифаҳмад ки тоҷик кӣ буд ва тоҷик кӣ аст. ба наздикӣ иншоаллоҳ ман тоҷикро 50% ҳам ки бошад ба шумо мерасонам ки тоҷик кӣ аст ва тоҷик кӣ буд. ҳатман дар шабака обнашад. боқӣ дар амони аллоҳ бошед. дуогӯ бошед дар ҳаққи садои умед дисти шумо.